umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ati Neva ndetse na Angeline ngombe mbanze mbishure ibyo bankoreye. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Sheramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Sheramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa muri CNDD FDD, aho ibintu byakomeye cyane kuva aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ashikiye mu gihugu avuye kwivuza i Dubai nyuma y'uko yari amaze igihe kinini arwaye, bikavugwa ko yahawe isumu kandi iyo sumu ikaba yarazanywe n'umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha, aho amakuru adushikira avuga ko Ndikuriyo akimara gushika mu gihugu yatangaje amajambo akomeye kandi akaba yavuze ko agomba gukura mu nzira uwo ari we wese washatse guhitana ubuzima bwiwe, ndetse akaba atanariye umunwa mu kuvuga ko umuntu wari umuhitanye ari Angeline Ndayubaha ndetse n'umugabo wiwe. Ibi byose bikaba byakweze icuka cibi muri CNDD FDD na rirya inzu yari iriko irasha kubera intambara Perezida Evariste Ndayishimiye yishoyemo, intambara ishobora kwimukira ku butaka bw'u Burundi, ndetse amakuru adushikira akavuga ko abasendede FDD nka bose bamaze kurahira bakarengwa, bakavuga ko aho kugira ngo Ndayishimiye abakwegere intambara nyabuna bazamukura ku butegetsi, ahubwo bagasigara bahanganye n'abarundi ubwabo aho guhangana n'abarundi ngiyongereho na M23. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Sheramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akanika ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Muri CNDD FDD inzu iriko irasha. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo noneho yabonye imbarutso ndetse yabonye ikintu gikomeye agomba guheraho abwira abagumyabanga mu ntumbero amaranye imyaka myinshi yo kwikiza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ku bagiye bakurikirana ibyagiye biraba hagati ya Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, mwarabonye ko ibintu bitoroshe na gatoya kuva Ndayishimiye ashika ku butegetsi kugeza n'aka kanya. Kuva aho Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi rwose byarabonetse neza ko Ndikuriyo atamwubaha, kandi iboneka neza ko Ndikuriyo ari mu bantu banenga rwose umukuru w'igihugu. Narirya amakuru yarariko aravugwa yerekanaga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we waragize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe byari bizwi neza ko Ndikuriyo na Nkurunziza bari basumambike, kugeza naho Ndikuriyo wabonaga neza ko ari we usigaye ahagarariye inyungu z'uwahoze ari umukuru w'igihugu Nkurunziza, ndetse amakuru menshi akaba yaragiye yemeza ko Ndikuriyo yagiye arababazwa bikomeye cyane n'ibikorwa biteye isoni byagiye bikorwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, cyane aho yagiye agaragaza ko umuhisi Petero Nkurunziza atari we wamuhaye ubutegetsi, ahubwo nyabuna akavuga ko ubutegetsi yabuhawe n'abarundi, mu gihe abenshi muri CNDD FDD bafata Ndayishimiye
nk'uwasizwe na Nkurunziza ariko we akaba atabyemera. Ibintu rero byarakomeye cyane, icyuka kigomeza kuba kibi cyane kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umutambukanyi we biyumviriye gushakira isumu Reveriyani Ndikuriyo. Amakuru adushikira yemeza ko Reveriyani Ndikuriyo naho yari abizi ko agomba kurogwa umwanya uwo ari wose, ariko ko atari yiteze ko isumu yahawe yayihabwa mu buryo yayihawemo. Amakuru adushikira ndetse ava mu begereye Ndikuriyo aremeza neza ko rwose Ndikuriyo yarazi ko ashobora kurogwa, ariko ko atigeze atekereza ko yarogwa nk'uko byagenze. Yarazi ko bashobora kumurogerwa mu bifungurwa cyangwa se mu binyobwa, ariko siko byagenze na gatoya. Byarangiye ahubwo bamuroze, bamuhaye uburozi bwo mu bwoko bwa pudere bwatewe mu modoka yiwe. Ubundi Ndikuriyo aho agiye hose yajyana ibitekwa bibisi, ahageze akaba ariho abitekera, ndetse n'ibinyobwa byose yabyitwazaga ku buryo utapfaga kumuha ikintu ngo agifate. Ariko ntiyarazi ko Ndayishimiye nawe rwose ari umuntu ufise ubuhanga bukomeye cyane muri ubwo buryo bwo kuroga, ku buryo yatumije isumu akayizana rwose akayiha umwe mu barinzi biwe akayishyira mu modoka yiwe. Ibyatumye amahaha ya Ndikuriyo yangirika bikomeye cyane, kugeza n'aho benshi bemeza ko naho yakize ariko n'ubundi atari muzima neza, ndetse yaba yaratesekaye ku rugero rukomeye cyane, ku buryo yageze n'aho ata ubwenge ku rugero rutigeze rubaho, ndetse benshi bakemeza ko ibi bintu bigiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane mu myaka asigaje ku isi, kuko byaramukomerekeje cyane kandi byaramwangije cyane amahaha. Ndikuriyo rero akimara kuvurwa agakurikiranwa akaba yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, yagarukanye ingamba ziteye ubwoba, ingamba zivuga ko agiye gukora ibishoboka byose akihora Perezida Evariste Ndayishimiye. Ninde arongoye Uburundi by'ukuri, ku buryo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi avuga ko rwose ibintu agiye gukorera Perezida Evariste Ndayishimiye atazabasha kubikira. Benshi baremeza ko ubundi Ndikuriyo iyo avuze ikintu aragikora. Murazi igihe yatuma umutwe wa kaburimbo uko byagenze. Umutwe wa kaburimbo warazanywe yarishwe. Murazi igihe yagiye avuga byinshi bitandukanye yarabikoze. Uyu munsi ibyo ari kuvuga kuri Ndayishimiye n'ubundi benshi baremeza ko byanze bigonze agomba kubikora, kuko yarababaye cyane kandi arazi neza ko ikintu Ndayishimiye yari yakoze ari ukumukura mu buzima, kuko uburozi yari yamuhaye uretse Imana yonyine yamutabaye ntabwo yagombaga no kubukira. Akaba ariyo mpamvu avuga ko ashaka imitwe yaba uwa Angeline ndetse n'uwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba avuga ko igihe cyose Ndayishimiye yaba yaragerageje kumugandagura akoresheje isumu, nawe agomba gukoresha uburyo bwose kugira ngo amugandagure. Uti biri gukorwa gute, bimeze bite? Ubundi CNDD-FDD imeze nk'aho yigabuyemo imirwi ibiri kuva umuhisi Petero Nkurunziza yacikana. Bamwe bavuga ko bari ku ruhande rwa Ndayishimiye, abandi bakavuga ko bari ku ruhande rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Nkurunziza, abo bita ba Samuragwa, ndetse abo bita ko bashigikiye ibikorwa byakozwe na Nkurunziza. Mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye naho afise ubutegetsi aka kanya, ariko rwose arazi neza ko abakomeye babarirwa muri abo nyine bari kumwe na Ndikuriyo. Amakuru dufise ni uko Ndayishimiye yarasigaranye abajenerali babiri bahambaye cyane, ari nabo bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bwe ntibuhirime. Abo bajenerali babiri basigaye ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru adushikira aremeza ko nabo bamaze kwihebura, ndetse bamaze kubona ko igihe Ndayishimiye azaba amaze guheza abakeba be bakomeye aribo azakurikizaho, kuko nibo bakeba be azaba asigaranye. Amakuru dufise ni uko bose bari kujya ku ruhande rwa Ndikuriyo, ndetse bakaba bafise ishyaka n'ubushake bwo gufatanya kugira ngo bikureho uyu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse benshi bakemeza ko ibintu bikomeye cyane, kandi ko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu minsi iri imbere.
ndetse benshi bakemeza ko amakuru ahari ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe abizi, akaba yaramaze gutegura kimwe mu bihugu agomba guhungiramo, ndetse akaba yaramaze no kuhagura inzu iteye ubwoba, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaraguze ikaritsiye yose mu gihugu ca Guinea, akaba yitegurira kuba ariyo yahungiramo mu gihe ibintu byaba bikomeye cyane mu gihugu, ndetse nawe akaba abizi neza ko ibintu bitagiye kumworohera, kuko ariko ararwana intambara ebyiri kandi zikomeye, yaba intambara iri mu gihugu, yaba intambara iri hanze y'igihugu. Abarundi isinzi baremeza ko bamaze kurambirwa Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ubuzima bubi babayemo, ndetse benshi bakemeza ko icyamubakura ko cyose bagifatisha yombe, ndetse rwose bakora ibishoboka byose kugira ngo bafashe uwagerageza wese gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahari ni uko byose Ndayishimiye abizi kandi ko yamaze kubyitegurira, akaba ari no mpamvu amaze iminsi aterura amafaranga muri BRB akajyana kugura amazu azimbye hanze y'igihugu, ndetse akajya kuyakoresha ibikorwa bye bwite. Arazi neza ko byanze bikunze ibintu bigiye kuba hagati yiwe ndetse na Ndikuriyo bitoroshe. Mu gihe Ndikuriyo ari kuba apfuye byari kuba byoroshe cyane kuko aguma gutwara igihugu, ariko kuva aho Ndikuriyo akiriye ibintu rwose byarakomeye cyane. Amakuru adushikira aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko ari mu bwoba bukomeye cyane, kandi aremeza ko azi neza ko umwanya n'umwanya rwose ibintu bishobora kumukomerana cyane, ndetse kandi arabizi neza ko Ndikuriyo atigeze amukunda na gatoya. Ndetse amakuru ahari ni uko bamwe mu bategetsi bakomeye yaba mu nzego za politiki ndetse n'iz'igisirikare bose bamaze kumukuraho amaboko. Ibyo byose arabizi, kandi arabizi neza ko igihe icyo ari cyo cyose bamwikuraho kandi ku buryo bworoshe. Ari mu bwoba bukomeye cyane, aribaza uko ibintu bigiye kugenda, ndetse akibaza n'ico ari buze gukora. Gusa Ndikuriyo ubutumwa yamaze gutanga mu bamwegereye ndetse no mu bakozi b'iperereza bamwegukira ni uko umwanya uwo ari wose agomba gukora akantu. Yajaje kandi avuga ko Imana yatumye adapfa, rwose yari izi icyo imuzaniye, kandi avuga ko agiye gukiza abasendefd umwanzi wabo rutura ubihishemo batari bazi. Uwo nguwo rero nta wundi ni Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byateye ubwoba abarundi batari bakeya, kuko Neva nawe ntago ari umuntu woroshe, ntago ari umuntu wemera gutsindwa, ntago ari umuntu rwose wapfa gukoresha ibyo wishakiye. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko mu Burundi hoba hagiye kuba intambara idasanzwe, intambara ikomeye cyane, ndetse ishobora no guhitana abatari bakeya, kuko amakuru ahari ni uko Ndayishimiye nawe avuga ko agomba kurwana kugeza ku kuka ke ka nyuma, kandi akavuga ko Ndayishimiye agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umugambi yari yatanguye wo guhitana Ndikuriyo awugereho. Gusa icyo bikoze cyo, niba bitarabashije kumukundira ku nshuro ya mbere, benshi baremeza ko ubu bitaba kimukundiye, ahubwo ko agomba kwicara yiteguye ko Ndikuriyo yashatse kwica uyu munsi ari we ugiye kumuhitana. Benshi bakemeza ko ibyakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari amakosa akomeye cyane, kandi ari amakosa amaze imyaka myinshi yibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ikibabaje kandi kinateye inkeke ni uko n'abarundi bose nubwo badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone babona ko ubutegetsi n'ubundi bwaza buvuye muri CNDD-FDD
ataho bwabutaniye n'ubwo bafise uyu munsi, ahubwo nyabo nabo bakaba bashaka uwaza kubakuraho CNDD-FDD yose ikagenda. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko mu Burundi haba hagiye kuba ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba, ndetse n'amakuru menshi atandukanye akaba yemeza ko ibintu bidahindutse iyi Barundi bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko Ndayishimiye ari kurwana intambara ebyiri kandi biboneka neza ko zose zamaze kumuta kuw'amazi. Iya mbere yabanje kurwanya niyo kwegezayo aho batavuga rumwe muri CNDD-FDD ariko bose barizwa mu mugambwe umwe, ni ukuvuga abakeba biwe. Uwa mbere yaragerageje aramupfunga, nubwo yagerageje kumwica bikanga. Uwo nta wundi ni wahoze ari umushiranganje wa mbere General Arenguiyome Bunyoni, ubu arafunze kandi nawe abajenerali nka bose bahashyigikiye ko apfungurwa. Uwa kabiri Ndayishimiye yagerageje kwigeza kuyo ni Reverien Ndikuriyo. Ubu Reverien Ndikuriyo arahema umwuka w'abazima, naho Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose kugira ngo amugandagure. Hakiyongeraho amakuru yemeza ko Ndayishimiye yagize uruhare mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi byose ni ibibazo bikomeye biri mu gihugu kandi bidashobora kumworohera na gatoya. Icya kabiri kimukomereye ni intambara yishoyemo muri Kongo. Abasirikare nka bose baramaze kwihebura, bavuga ko bagomba kurwanya Ndayishimiye kuko nawe bashize mu ntambara azi neza ko badashobora gutsinda, kandi we akaba yarabikoresheje mu kwironkera amafaranga mu gihe abasoda b'u Burundi batari bake bishwe ku bwinshi. Yarahemukiye mu 23 nayo irakubita agatoki ku kandi ivuga ko igomba kuza kwishura. Ibi byose ni ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi kandi bireba Ndayishimiye, bishobora guteza ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Byose mukabona ko uko bigenda kose Ndayishimiye adashobora kubitsinda ndetse adashobora kubicika. Abarundi batari bake bakaba bamusaba guta akomoka agahunga igihugu hakiri kare, ingwano ndetse n'amaraso atarameneka mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi tuba turiko turabategurira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Wowe ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.